vamos a seguir con un tema popular que yo vou dedicar a vasca esta que está aquí adiante, que está facendo moito barullo. Son os incondicionales, que como non teñan máis nada que facer, síguenos a todas partes. Hasta esta vez só nos seguiron os ensaios, claro. Bueno. Paso doble do Entroido. Por favor, perdón, por equivocar. Vamos complacer a comisión. Vamos tocar os dos temas nosos que están dentro do repertorio. Empezaremos pola pandeirada de San Xoán.